Dalam tutorial ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak control pen tool supaya kita boleh buat selection dengan tepat. Jadi ini bukan untuk beginner lah. Sekurang-kurangnya kena tahu sikit macam mana gunakan pen tool atau apa itu pen tool. Okey, dalam ni saya dah buat satu selection. Kalau kita tengok satu path, saya buat dekat edge bucu-bucu subject. Jadi tekan control plus, dan sebab saya nak control selection pada kerawang tu, saya nak select dia dengan penuh precise. Kita boleh gunakan key modifier control dan juga alternate. Jadi dua key ni sangat penting untuk kita gunakan. Okey, nombor satu, kalau kita nak ubah anchor point, okey, titik-titik ni semua dipanggil anchor point, kita boleh tekan control dan klik dan tarik. Okey. Nombor dua, kalau kita nak tukar direction point, kalau ini tadi anchor point, dan setiap anchor point dia akan carry dua direction point. Direction point ni lah titik ni. Jadi kalau kita nak tukar direction point ni supaya dia menghala ke tempat yang kita nak, kita boleh tekan alternate dan kita klik pada direction point. Nampak tak? Alright. Jadi kalau yang belah sini ni, kalau kita tekan alternate dan klik pada direction point, kita boleh control dia. Katakan dekat sini, tekan spacebar dan kita akan tekan control, klik dekat anchor point ni, bawa dia ke sini, tekan control, jangan lepas, dan kita tekan alternate, klik pada direction point dan kita modify. Jadi kalau kita nak tambah point lagi, anchor point, kita klik je kat sini dan kemudian kita ambil alternate, klik pada alternate, bawa pada direction point, tarik. Jadi yang ni tekan control, bawa dia ke sini. Tekan control, bawa dia ke bawah. Okey, dengan cara ni kita boleh kawal anchor point dan dia punya direction point. Saya tunjuk sekali lagi. Saya bina satu anchor point di sini, tambah, dan tekan control supaya dia boleh control kawasan tu. Dan untuk tukar direction point, klik alternate, hold dan gerakkan dia. Untuk gerakkan anchor point tu sendiri, gunakan control. Okay, jadi itu cara kita mengawal path pen tool untuk mendapatkan bucu yang lebih baik.